la Antena Statelor. A ajuns la fix. A fost ora 12. Știrile Antenei Statelor. Bună ziua și bun găsit la știrile prânzului. Ceața Dență creează probleme în traficul aerian pe aeroportul internațional Iași, susține Gheorghe Corveușanu, directorul aeroportului. Acesta a declarat că din cauza ceții dense pe aeroportul internațional Iași nu poate ateriza sau decola nicio aeronavă. 4 curse au fost anulate astăzi și pe aeroportul internațional din Sibiu, iar una are întârziere din cauza ceții, a declarat Iuliana Oprița, purtător de cuvânt al aeroportului. A fost anulat zborul pe לא ייוותר די זמן לדון בעתירתה נגד המינוי, משום שהמדינה תמסור את תשובתה שבועיים בלבד לפני כניסתו של גלנט לתפקיד. השר מיכאל איתן, שהעביר את רוב החומר בעניינו של האלוף גלנט למבקר המדינה, אומר כי אינו יכול לשמש רמטכ"ל עד שיסולק ענן החשדות מעל ראשו. בריאיון בתוכנית הכל דיבורים ברשת ב' אמר השר איתן כי ему дополнительного времени для вынесения решения и заявил, что госконтролер получил новые документы по этому делу, которые были неизвестны комиссии Тиркеля, утвердившей назначение.